tập chak ti tia hian kan pau ve pau teang MZP le NGO te ngen na ti hlotlin nan pi elinari chu MLA candidate tan du hle ma se vote po musang jok lo ni ma se ZPM te chuan anda lo ngam hi huai sen ka ti hle mai ram mangai tu dik zia kan muin ka hria tin ZPM te hian sanghile som pariat khan hetiang ngen na hi candidate an lo ti hlotling to boka ma se tun nuwa vuak nan tak par ti dangin an mangle hlau loi si te hi amak ti lo ruala ni lo ve ma se ram mangai dan dang lo lan na ani thei mai bok Mizoram mangai tu tak tak te chuan an mani huang chungami relruna tur po rereng ma se MZP MGO hote ngen na zathiamin an tuar mai zel thin zong ani hi heti la hian pi elinarin namdang pasal nei tia musit tu te hian pi elinarin kan ram a mangai ang hian kan lo mangai ve tak takem pi elinari du lo in ti tu te chuan tuna hian an du thar le ta hluai em ni jok ta le tuna tang hian ram mangai tu in ti ten mani mi hring puite bung ruwa emo ran emo ang lekanga ya suma min leitumin toktar thatak tak mangma sela chutiang mi te ro kan nol nga matul hle chuti rualin suma lei thei ini chuan nangma thiam lo anianga suma lei tu chekha i lo thlan tlin huna atne na be sei nei thin mala in thlan lain sumin na lei to che ti kha rereng la vui vai mala om je nei lo ti in rebokang che kan ram Mizoram hian chantu mangai tu dik amamo ngoi ti hriala mitin ten kan chanvo rual khai taka kan mu theina le theibik nei lova party bill sarkar ni lo ram rorel tu tur mi pui sarkar tung ding turin i vote hlutak kha mangtang kai ve to role kan rama dignain mun lo chang se digna chu ko thlera atluk mek lai hian in kuang ko in i thumai mai don bi kem ni rorel na dik chu luyangin luang sela fel na chu luipui kang ngai lawangin luang ro se kan ram ro rel na hian pathian ram lo thleng mol ro se ti hi ka tong trai na ni Andrew Silo mumang tum thum na zandar som pahni aloria simlama tangin thlipui alo thohum hum maya voile khata are duk maya chu vele o hi lo chuaka o chuan mana khan mi pakhat ne na thupuan tur ka pe a apuang to nangpon puang le ro mintia kei chuan puang tura minti chu ka puang zelang ka tia in ramtan hian kut pha moi ka petoa akuta chuan bible po ka hlan tel nge ni kha chu bible chu riak thiang hlimin ka luana chu ram hruai tu te chuan du lovin an bible hum chu thavin milem betu te ti danin an chal min hnoi sen khuma coconut min so ke khuma anni milem bianena samin phiar zom hi in ramtan hian ka tung ding don lo ka phum bo don heng kut pha hi fin nain ka thuam don to lo chuti rualin lallu khum ka khum tirte an fim khurangai ramtana ruwa manna in siam reng hi kut pha hian a copy zel don mi pui poin ngai thlak dan lo thiam ro tin min thrila chu vele zoram mi pui chu har chuak ta hluain ka hmuwa chuta arsile milem ban som nei hi an lo langa o chuan khami te pahni khai hria em mintia o hria e tin ka changa khami te pahni samin phiar zom wang khana lom in ramro rel na kha thlak ka du na chan chu tin min thrila en rengro lukhum ka khum tir tur hian malam thui taka thlira mipui chuan in la hriat thiam pui phak ri lowang chu ro rel tu in thlan don trepa ka puanganga alama in thle dualang atia ka harta sai than moe pachuaw general election don hi chuan party tinin ti hlotlin an tum mipui hna thutiam manifesto an ti mai hi an ti chuak thina kumsang nile som priat MLA thandon po khan tuna sarkar mek MNF party hian mipui hna thutiam an nei nuala chung an thutiam te chu an ti hlotling deuh vek to nge ni heng zu permit ti topte school tran hun sonte zirtir tu naruak tam tak no khate sarkar hathoktan 7 pay ataka ti hlotlin te entum nuaya thokte ham thatna pekte lunglei municipal council dinte Assam Rifles zo khosanga son chua za som sari vel in son tole thildang engemo za chu ti hlotlin anito press briefing an nei hnung bera congress spokesman Dr. Lian Chungan MNF party in sangnile som pret in thandona athutiam pakhat ma ti hlotlin nei lo ti thu soilai khan engemo rui anei hialem ni chu ka ti deu athu soi kha abula thu te ngei po khan an oi kher lawang
MNF sarkarin alati hlotin lo nia a soite kha pakhat ma in thlan ma MNF party thutia ma antel lo kong chong le leiver ti vel phei kha chu MNF manifesto wa po atel lo hrim in thlan nuwa mi mal soi mai nia in thlan ma MNF party thutia ma po atel ei lo Mr Frankie tunlai hian TV a thingpui fe fakna ngopa thingpui zik sen nan ti hi ka mu fo maya ngopa hian tuna ZPM leader pudu omakha akal ni na langa thingpui sina khol da kha tuna kan chief minister ni mek hian atiam ni na soya tuna ngopa hian thingpui sina khol hi an hmang tak takemo GK tan hriat cha kom hle mai taka Mizoram Congress ho hian Central Congress khu anwa mu thawom em Congress hun lain sa khodanga tonga Christiana in le khapna dan kha an siam sia Congress sel du wang ni lovin phat moina tura wang via wang BJP le Congress hi vaipol ve an ni chiang tu zok emapo sarkar se India dan pui pel rok hi chuan ro an real haulawang India dan pui kan neya engsa khuwa po inang threwa en kol tur kan ni keimani zok hian kan Christian na hi kan ven him hleangai kan rama chaw ni lo vaireng te thlang lama hlei khwan Christian kan ni hi kan tarlan ngamangai soi ringot ni lo che jia le rinom na hi Christian te chuan kan chom nung reng turani chu chuan Mizoram pon thleng huap boxe Johanil rinomapu Congress le MNF party alom lu te hi ramle nam an mangai lo tia soi hi ZPM ho soi vek anga tlang than tiar hi ka thei angangin ka chui ruwea ZPM mi le sa then khat thanem ngai te soi chu om nge yang ti ka ringa chuti line ZPM mi le sa po ni lo neutral kan ti ZPM support takte point tong kam man lo thla ve nge po ka ring bok chuti line ZPM support lo tu party dang te hian ZPM ti mual phona turin he thil hi thiam takin an vordar ti ka chiang election chungchanga Mizo YouTuber channel siam jinga hian RNZ they say nei tu hi ain bo sai thaboka athu hi fingin atran deuh zong party a hriat lovin thu athiam sia ngai thla kanuam tak zotani Tuesday night Mary khazong politics lam mahan ti chuak ve kha chu ai lo zong party tan ngai thla kanuam lo ngotang ti turin tongkam madu tui lo lam chu ni then khatin party pakhatin an leyalom antia tak ang fu mai amai ro chu ne so dewa soi point in enfiana na tha tho turanga ila RNZ they say channel ero hi chu tongkam mathiamin tongkam bungrua afom khom thiama a that hlotin ka hria gospelipa tun nai loka Congress alom lu jingami Mizoram Chief Secretary Hlui Pulalun Moe chuango hi mitam takin abe seyom lo bera luta sarkar ngal mai tura mi puirin lo ber an party anin ban then boruak chiat lai takin luta a mai mange anti hi keichuan kapom haulo a fingin a clear thui viavin ka hria tun mai a clear lova pusota dota Congress President ani lota ka katimai reilote a President ngei bokin karing tin puwana ve thong hi chu ZPM policy tui puim nema sela party alu mai duna a han nei me chuan ZPM lamin candidate anlo in set fel ti to sia atlai ta hretani chu wangin mun lauma a hriat Congress alutin tangpuina ti chu ba nakin na soimoya ngai ta ni lomlu ni te khan angai tuana athunun man lo nge ZPM policy te ni kha aron soi chuatak nok ke chu ka thiam lo haulo lu vele a candidate chan ngal theina tluk om hleinem ato paka soile du chu enga tinge Congressian ZPM policy hi an khar chhon tak maile Ellen Ralte kayakar hi kan veizong han soi hian tu te mo eilo zong te hi kan lo soi vele thina tu te mo hi alo khak kwala min ron chang let thin boxia kan tong kam thiam lo wanga te po min lo ngai sak teu amai ro chu kan phak to ka ram kan ve sia kan nikang mau pu ve phong zela kan kum te lo upa ve rol nen tun lai thang thara beng talo ho hian kan ram kal zel tur hi an don lo nge rui hlo zule drugs zugle muam kan boi puina salutuk hi namdang mi kan ram thau sokin an lo lut huaya aram leilung fa te zok hi kanin kil toy mayang ti hlawom OIMF malak na in namdang sumdong permit nei lo an vaya omzia te chiam nei lo nge sumdong dor chu angai rengin angak tu namdang mel langkha kan nampui melina thlaka an nupui tenge lo fa an roi ti po ke ni yang duang chuan kan hret hiam phalove
pakima hai ti ai ram ve tu mi thiam le mi thlir zau te chuan hun kal to tangin hrilok na an siama an hrilok na diklang pui thin kum sang hile som hi pathum kum top lama election kan nei tura po hian an hrilokang chuan MNF hi Hindu Party BJP in kum sang hile som pariata aron puyang khan ron puile ma se an tlat howanga chutiangin ZPM po Hindu Party BJP hian ti tlin tumin election hunung bera an puyang khan ron puile ma se an tlat ho dona achan chu Hindu sakhua ti len tumtu te puina aru kan lola ka wang khan lalpan mal la som don lo an tha ti chak tu BJP tlak rualin an tlawenga an ral hlen ngal bokang lalpan ama aru kalau do tu te chu anol don ani Congress ero chu lalpa lamtang policy sakho zalen na wong nung tu an ne wangin akai thole don tia chiang an kung pui bera central lamatangin nan chor no tan le tlata lalpan achan chin tha zalen taka hril theina hun a hong le don ni na lang Congress tan huai tu tharra pek dana hian lalpan achom nung chhole don ni in alang tlatani petroids remna ni champha voi som thum parukna kan thleng don tareng mai hun hi avakal chakem rambuai piktak nuaya Congress sarkaren kola kanom kha angayom lo hle mai remna nuaya ram mangaya wanga rammu te ro rela nuaya dikna leri nomna nen thamuang takin kan om to do ne motin kan ngak lel em khania ma se vanduai thlak tak main an ma mi te ro rel dan le sum khoral dan te chu ti dan thai mo an ti tlata ke chuan pathian trina wangin chutiang chuan ka ti velo nehemia bunga chang som le panga an tiang chu kan lo ti vea sarkar ma sa te ti dan kan zir chhota zar mai Sundar Ali te Abu Mazumdar te Kamrula Changte te anding changa zofa te chu remna nuaya kan hoi hai ta zelani hi kalphung tharlam I hoi vekangu prema zadeng tunlaya lar tak ACDP thang hian awa per thel na sadon em ti hi ngai tu ana om fo mai tu po lo semin lo dong po ni se state dang vai em an pek lo chuan athiang veka nga ila mi pui sum animia wa min tiam jok tak khachu nuai thum mani nge kha chuta tang chuan tlem min pe a anin tong bat an leiba an rula ngai mia mai tur an policy hi atha kan ti hrim ani chuan kan vote pha ngei bok tur anianga an kalphung le policy te hi kan du ve ani silo chuan ACDP dona wanga vote ve kher hi tu manan balo tun tra matan hian nuai thum min tiama an leiba tlem min rula ni mai ACDP awanga vote let ve batlata I hriat na hi chu manin bumna ni zok hialang ti hialin ka ngai tu thin don ve thina ZPM party chu hupur tham bur thinrik angringot chuan lo ni lo ani mo Congress le MNF ten party policy po soi man lovin ZPM bein an man hlelta ZPM chuan MLA candidate engemo zat puangin ma an la suaw ta Congress le MNF te hian candidate po an la puang hlei theilo chu ni ber hi anni party pani te hi an lo buai berzo kalo ni hi sarkana siam ve ton ni mi pui hian an zia kan hrechiangin kan be dong to kalphung thar ZPM hi mi puin ngangam na le be sei om chhun ani pathian ram thlentir tum mir thei khai chua tum man ni he party alo chuan kan ram dam na om lo kut na thok tu te khai chuna policy ataka kalpui tum tu an ni boiteipu Kamingai sane em thin LPS special report puwana tia kan lo hiat lar hi adin nabial tur te khan lo thlang tling ram te wo pakima ITI ramaya Congress veitu te khan tran lo lak pui hle ula puwana wangin kan Congress lawang ti asoi thei talo achan chu puduama sarkar huna CBI an ko lu lo palle so thing an lak lo huna te sarkar na atling nge te ni lo an lak pal hlau huna te House lama puduoma IO ve thunga ngai ZPM sarkar kal diklo tur House chunga aw chua ve angai tlatania opposition lama mi tangkai takani theinan atlin nge angai ni chu RT khiangte MLA candidate chan lawa wanga thin ura party chuasana vaukhur khur thin te hian candidate tlak an ni na ain party tana summan lo tho tam to na an chuang viau zel maya MLA candidate chan ngei nan sum hi ka tholo ka ni e ti ta sela chuan tu te party ma hian an lak sak du ka ring lo mani bil tana politic khel chi ho hi chu anom na party atangin chuak wat se anom na party tan thok huaina ni ka ring thin ai nga ma
bial lo vil loka sum lo sen vak mai te hi a phakar thlak ke chuan ka ti tlat ramta na mi tha an ni tak takin ka ring lo ve sangal hriam apa ka tap chaka tang hian kan ti vele teang he chanela thu thon tu te beng in ti tlai thin nge mai thu beng war thlak tak tak le ngai tu azui vong tu ra tam thin hle mai chuti rualin pakimai ti ro athu post turte angai tu uluk le zualangai hle mai a chan chu ama hi pakima ITI ramvei tu a in ti kuau thin boxia aram veidan hi a hrisel chialo mitam zo khi chu party vei tu nilovin ramvei tu tak tak an nia pakimai ro ramvei tu nilovin congress campaigner ani ringot congress party ringot veilovin ramvei tu tak tak ni turin he channel kal tlang hian ka cha mol mole Emmanuel pa ZMC Dr. Thiam local antia Jun ni somni le paruk thotan ni khan ka juk pan vea thil pathum kamiti kham mai ka muwa chung te chu pakhatna OPD card lak na counter pakhat lek an siam kha adik lo ka ti mi hring kan tam sia intlar chung are mama pahnina poisa pek na counter kha pahni tal siam se hadam thlak dewang pathumna OPD card lak na sira ui ek om reng mai kha amak hle mai jing mun phiatin an mulowem ni o ui ek kha a ui khop mai ui ek nen khan kan nile ngani bere sang apu pudeng a khan zalen na aswal don khan tuirial kama changel mangin hlado min cham khuma ro puina ram thleng phak lovin ami temin liam sana tuna hnungzui tu purama ve thung chuan mau mangin hlapui arem ve thunga a soi pe to lo nge IAS an bang tam lutukang ti a hlau jok nge builung to kan soyang mai are wang tamai mani tong phak lo lutuk chu puipun na po min nui za siam nan po min mangdu ngai lo wani hi RZ dralte thingdol than mol veng pungur thang vela te meu point politics an lu chil to china chuan kan ram hi aveyom hle ti hi soitam ngai lovin avan ti chiang tak emo thil ti theidin huna an din lai minister chief secretary an ni lai poa thil diklo en liam mai theite hi tuna takan that thar thut na chan tur hi omlo le mangan derma cheu hian rin dan tok lo thiamang che skywalk le roboy ching penta te kha an chuingam don lo ti hriat sa CBI ko lut ngam lo tur chiang sa hi lalna le thunei na kan pengam don em ni Sherlock Holmes Mizoram pum huapa mi hriat thlo pani puwana le pulalun moe chuaw ngoten congress party an hanzom zet zong congress lam tong kam malianin a hriam sot hle mai ZPM lam hi an tong kamandu tuilo antite fawa kan milar Mizoram pum hriata minglian ZPM alut ta zong te hi congress a lut pheise chu congress lam hi engtin tak omang mo kan soitak pahni tena an party an zom nuwa an tong kam len sot zia ka ngai tua hian ZPM ho in mulian hi an lo mo lo ve ka dita launching thuron thil zor nei mizo kan ni chuan kan zor lai fak kan du chuan mizo tong nge hian fak ni se mizo tonga kan thremai lawani poin upadeu zot mai se thil ming bi ka hian nge sap tong hian a fia bi kem ni mani phone number te hi mani tong te hian soi zira tha entirnan pakwa kan ti hi sap tonga 9 kan ti ol samang hian mizo tong poin kwa ati thei entirnan mizo tongin kwa ruk khat nga tin na soi thei kalome LB pa le pui pa chuan jun ni ruk sang ni le somni pathum khan mual minliam san ta sia i thule hla te ngai thla kan wamin rammi ve zia le kan ram hi chan theile chan tla kalom zia te voi tam yaw puya tu na ero i thule hla te ngai thlak tu rom don ta silo amai ro chu ramta na i thanem ngai na o ka hian ra tha ala chuwa nge yang yule na uchung kwa ten kan ngai che bang ne mo heidipa RT khiang te kha don chi zong idonga i hlo chama mo soi poi soi zaklo ka ti enilu piringot donga ka don ma le ka don nu hi ron mula chuan hlo tling min ti ve nge yang nge hlo tling i te hi engang fakau nge ni yang leirem kara ve na hi ke chuan hlo tling ka in ti ve mai mi sialvul hlo tling te po hi nang chuan hlo tling i tilawani mele pe kapu Sinot le Meithai Association ten so thing khralna ret thatak anjuk mu chua ma anlak don khan kan sarkar thon to pani te khan har satna na men lo sutlang rual lovin police chakna le dan siam chopin nan lo siam sakani kha
sarkar hian min ti re theya sumle therlo manga bungrua le no chi zuarang maya min leyan tum thina ni hi mipui te hi kan har thei der silo awa poi em sem thom aring le tranta poisa chu lang vote chu pelawang ti policy kha nei ve tlat tur tu man kan vote na an hrelo ka vote cheu kan ti theu te kha kan vote ani mai are sanu